singcwaba lo wala kwalimela khona abantu mhlawumbe awu-80 khona la ithi ukuthuma emsebenzini kwawizwi lakhifisa bawalimala khona emveni kwalokho kwaba yibhasi emveni kwalokho njengoba sekuliwa futhi nalelo bhasi lelo noma lathola amakhono nalo leli veni belihambe liyathola amakhono leyo nto leyo ijulile kakhulu ukuthi isolution yenkinga esihlala lapha ku-N2 idinga wona amakhono bakho umbuzo umile ukuthi weyona nidlula kanjani nani sasasala la nilazi idlozi nilazi iqiniso nina nithi masekliniwe washanela akasekho lowo muntu lowo mbuzo lowo nisibuze sonke siyinhloko ukuthi impande zelobomkhulu losibombe lwethu luphi ngoba mina ngisesimsakazweni because FM angiyenza sasenza ama-ceremonies asikanela noma ngamanani sihamba silele umphefumulo kaphuza ushukela ngenza umcimbi kaphuza ushukela beyafuna ukukhuluma ngalento silale umcimbi senza umcimbi kaphuza ushukela la nganikela khona ngoba zelishumi phansi le kwabheka asuka lapho sanyuka behamba ngoba ustand adlala ulumama kamanani ewayephethe lo mlando noma ushilo umkhuzwayo banyuka baya phezulu baya bafika soma office omuntu la uyigalo la isitulo sakwagala khona arekoda khona ngoba abelungu bathi nemegula uma esihamba emhlabeni ongcolo akube khona kushiyayo ngoba umusic wakhe muhle kakhulu awukho ndawo into ayishaya ayikho ndawo akayishiye uthe esafika memeza ukulela phuma umphefumulo wasesitulo lapho kwangiphoqa khona ukuhamba kubaba ongane zamfisa wayekhona ngaleso sikhathi yena wayesangahambi ukuhamba kuba umgqumeni bafethu umgqumeni nobhekumuzi nosandile mbongo ukuthi ngiphuthume ngiyobikela isilo ukuthi konakele ngoba usiko impilo ukubikwa lokhu safike sashona ngesimo sathi labo bantu banethalente elijulile futhi abalibikile ekhaya ngoba yonke lento yabo kuba kwasuka bacabanga ukuthi ushembu isithutha yini asuka le intabazwe wehla njalo wazi ukubikela uzulu ukuthi sengikhona ungaboni makuhlela abantu bakho besizwe samabandla onke bese bahlala sobani iyabashumayisa angibaxoshi masikweni leyo nto leyo icela ukuthi nijulele ningezima Afrika ukuthi lo freeway no ithema ngisemsakazweni sezimpolampola la bahamba khona abatraki ngizokhumbula ukushona abantu abawu-22 ePine Town ithrakhi lingene amakhwantamini awu-4 kwafa abantu abayibaba balapho same time babhubha ngangisesemsakazweni senza umcimbi umthandazo kwavala u-freeways awusho isimpepho kwalanda umndeni yabo kwakhulunywa nayo sisenza usiko mpilo ngoba angihamba lo driver abathaki baphile umgwaqo usuku nosuku kodwa njengamanje lezi impumputhe ey'phethe zihamba nalesi sihluthu sakomsweli esiguguswe ulo kunjana uduma umsweli umsebenzi omangasayo kulelizwe kodwa fanele nisizwe enebhaki lokhaya ngiyabonga ngeNingizimu Afrika asihlanganeni ngesabatha kwangqondo la siyofika khona insizwa yakithi egalelile umfoka khuzwayo ubusana madoda hayi futhi iphansi insizwa hamba mnguni usiphulela amazulu lesiyeza amnguni awuhamba bona uyiziphi bona izithini ibi-entertain ithu le nje nophefula lawo nje yazi itshebe yaqaba i-offer nomndeni wayo khona babebuka eMashapani lapha umlungu ebuka hamba ney'ngane zakhe ngathi uyimiliyonelo umlungu wathi buying baba dad buying ethi funa amthenge ezo-entertainer umndeni yingapho khona kaphesona khona ebona yaphenduka itshebe aphakama wonke amajapani hamba kahle ngizonesiyeza khona ukuthi sizokubeka njengey'nsizwa
sikhona nepolitiki industry kusele amabhizinisi amakhulu akekho ongakwazi lokho akekho ongakwazi lokho lokho mzimba amabhizinisi so siyomkhalisa umuntu wabo nathi siyikhanda thina kakhulu ngiphinde futhi ngisho ukuthi ngiyancoma ukuthi mina amabhizinisi izinto zibamba kahle ngiyaqhubeka nangesikhathi zami kami mhlawumbe umcimbi lapho ngolwa intombi le kuthiwa usamama nakhona kubesoldawo futhi kuyinto enhle lokho ngibonani mafethu niyibambe izinto ziphambili ningaphela manje siyenza kancane kancane